me ba me nua ituo no kasa na NDC by business be na gu sebi wo a wote hai omudi ayi ba wo si na na ado ne ba me amambo ni nyenti omonkoto ma ye fe ne sen ye Kennedy Japan na nda wo betina na wo miawa na me kasa na nda wo betina na wo kan we and then kani asem ya wo kan and then for the first time NDC by no mati kani aso bosumu esimu yem ayi be e prayer antu kani ani nsuo so yante so na esen tama mo ba na esen and the day na man the kani ana wo kan den tin na nda ya tum ya mamu boni mo betina Ghana ka chese Ghana eye busia boye musuo enisa ye bo busia mumu de ade friend busia de mumu bi da because you sika o man na do see tisika so come de bamuya be ka chense ono wa ya dmo Bank of Ghana pen woni sika dodo ogman nim ade friend busia ye mbo sika ne betima hwe but ye mbisa mo wo a wotua me mbisa wo se odi Kwame Nkrumah besi Jomama so ne enyi na na do mfiri so ne ye nhwe abaya wa bob busia na na do nko abusia wa bon e buru firi Kwame Nkrumah e besi Jomama so nso na musi busia boy muzuo IMF musi musuo ama mumu Ashanti Regional friend say communication director e be ka semi fa wo se sebi omo mu nim nyansa na ko IMF but mu ko IMF dare na mu de Ghana fo yensuo yenkania na mu ko sia no busu miensa bia ne atunsuo ne atokaniam entina mi bisa se before mu beba no na nkania na esen now 200 units na say na de maw mu de ko she sa huhia mu no nde say na tie and then kanya ni senate here anya rekwa Jomama bae no watimi ate so busumi wei ambigiri say betete so akọ hwe bebia amudi Ghana fo akọ hye sebi obia nim say eye nsuo nkania wo yehia ni kura yusu bi but man hwe sankrofo ina mmobo na mudi akọje bisia sa bisia mkọje yeso ya hu de mudi skane yeye Ghana ha and that would like I just say, and that do no maba yentimi minute Ghana na nu ya na automobile for bus send yes ya COVID levy any levies bino the car born no mama to 15% now better now be this atro as see how do why ya boss obey communication into communication no say na ba communication director no minute Ghana automobile for almost normal boy abafom automatic car boss 15%. Guta fuaba out be confirm say ampa dollar na ba fom amanfo nti omo na maso dia sem na okachire ye ti Ghana omo mko kwansu ko fa no ma omo ba TV su be kasai obi si ne enam say dollar na ba fom okwa kwansu no fa no ma 10 o ti fa no ma 30 nti 25 na ba be so enti dia pa na be kan atia NDC yo Ghana na be ka je say dollar no be na ba fom bamia wadanfo bamia be ka say wachi dollar disafo wa go share IDP bottom actually ye bisa ba me dollar asema no ka digital asem men wa digital asem so Minister of Communication aduma ba me agya economy eco digital nde wa actually wa dane communication minister now betina soro ana wo kasa nsem we say ye ka de na nkyerɛ wo samwa me wa no me ba wo mi din me kasa me tia wo mi din me kasa me nua ba hwɛ ni mani agye efa maame na omuso o makana asem o mfa nmra maame no eye MPP penso na sa mra ni di no but o mantimi anya ho hwio but in the end this na teso and this na teso ese maame no mfa nmra no betwa ni jail yem block bibia because ye jimra di yem fa mra ni agro nti o mfa nmra no mbe nti ye bompa ese sene maame we aba no kenofrata so mra kenofrata ono so mra because yambe shirdo obi o mimiti an mi nyaba mi ba ha na pai mi ana bi di misga furu mi kawo mi ana bi di misga to mi fuelo mi ana mi yam bibia nya obi na bibi mami o enti sa ukotra be bi na di adwuma ma na wanya adwuma ni ye na ukoya adwuma no na wanya ni ya NDC communicators why obi ani obe support because the wood ni wan fa bia ma me nko na we enjoy enti na me trust John Dramani ma no wa one ministers wa be asembeto me no tigana ha eye MPA or asunafo south saying 9 months for koyo madwuma sebi no nkrofo bi ekoye ye omkase okan asem ni si memenda Jordan na MP ni gina court Jordan na MP ni gina court muma e bida biate unsu ya dina court muma e bida
Muma ebida mu Flagstaff House wow boss Kennedy Japan or see Flagstaff House na do table na tse meni we ti hono wo pese oben na do a ye osika utwia wo pese okotena baby say ye osika utwia the same Flagstaff House na galamsey bribe ye gino a video about and so special prosecutor ebe prosecutor ko na mo special prosecutor muna mo kan bi na Ghana ye bre no. I'm telling you, and then unse Jomama kobe bia ye boni din ordinokure ebu man no. Se sana nkana na do dinokure bu man na. Menua ba nya ne se menu mienu yete na ha ye bre yo. Enya ne se yete ha ye bre. Na yete Ghana MPP minister dollar hyenem passe. Onim sika ye wia sika ko onim sika dodo. Abra yo sika bia ni se da ho e wo fie. Nso yem bi se sika na sika se da ho fie ana. Se minu te Ghana ye nkrofo mi fie abro chire ba sika no krampo nduru sa o. Ye se sika na hye no na e buru sika se odi tukwan na ya che no. But in this case na nadu amambuo so na minister sika we hye ne pass onya no wan. Yo Ghana o Jomama Vikiama nkomodie na odi o. O se nyame boa na onya $1 million obeja politics wan kase o wia $1 million obeja politics asem ba out Jomama pam ni se kofie ma ye bida ntu betra na ukasa na MPP na debende muti Ghana ye tu no mama napa awia be koni yatum anwumra be koni yatum NDC before eba power na cement ye 120 Ghana and the cement ye 75 Ghana cedis upon say ye tu lorry femu ani no ma ko na 75 Ghana cedis and then I rose ye saying amatum kra esen price na esen muma tima esai we bida muma ebida misima ebida mo ebida nsuna musimu ye mani yo Jomama simi ba sa no mani na so bete and then come market yenko bisa nwambo yenko bisa mmoni no ma musimi enka ye beka mo personal mu obi tibi to be 700 and that some mu no obi ko ton 400 mo personal 700 800 anti Samuel me emo so betra o kika kasa unsem ya oti o ka no enti menwa ba me de ma me no mra na dinu nti oba no be na pi no odi nkunima ye ye mfa ho ba se mra na dinu na yesi ye mfa no mra no ye fo aso omo mfa no mra nemmom former finance minister omra no so mbe yina no onu kra ye nchi na esi bra be yi wanu wadwana kwa kwa America I drop American people down America ni upoa ubeba misi mami we mu penso na mu jeli no mantimi amfa na mba o and the NDC na ti akonwa no so NDC penso mami na yesi amfa na mra yambe ya ibia mo bia nkata bibia so sende sitini sa na ebeka no sanka sana kana mu ya na samwa enya ne se Ghana ye ho chiriye ntimi nyaba de menua ne kanina no e over the bar na e nua ne ntino nya kwan kasa nsem no de o kanina e over the bar ha yate no ma so sa no ma na ka yate so o si nda manfo koyi no ma o abo a ne boy edin nso krofo kro ya na se 11 bia ya ye free ono and then no ma abafom nto ma to 15% nso betena unyi rebata bia ya wa ha unyi rebata bia ya wa ha asembe na meka right associate be mesi why na kai why na me da na o kai anka betena aka ne o kai o biza mami o te akonya kase ni mu de me kan se me di tran konso me panda dada wo boa unsa mi wura ma na we start a protest me wa me so me nkasa e enam se de o te aka na enya no kranti no unya hu mi a opese ube start na me time a o de ma me ba me gasa o time aso me gasa o time aso me nya ba hwe no kra ba ko uko joma no ma entuso yente mo so yente anwa so mu bia mu be na udi super mu ana udi mu e super na mu be na udi mu da royal umbrella mu bia ya teso obia nim say ya teso mu time na inflation yes and there say so office say normal no say entity so anka ye be kosa ensu ana meto ensu be enso say anya hanamba ya enso say ubetra bobo ubetra ye mami unsa me tia me mbo product bi adin ba na tia bobo products bi din ba udi tro omo mu frɛ no omo ho ye wi ayenko dwom ne enko bisa
me